Message ayo. Wayibonye message? Asa nayo mpaye. Andari inyuma. Muze nta ngembe niko natera izindoro bwo. Isanzure. Gusa wabonye. Umva nkubwire. Ikintu cyose nisazi izomukora ko ti ba nzoba nkuzaniye nk'ubuti isazi yamukoze ko mama. Erega ndakwizeye. Aho rero ako naka geste muzi. Ibindi biri inyuma. None iki kitenge ndakigira iki? Kandi imitwe y'ingenza kubigenza kubera ko azi ko nza kumugarukanira inyishu kwa nta muntu woshira kado ntatanga ubutumwa bugaruka. Suje muri modi y'igitenge. Ibintu bitoyi nakantu gusa kukimura ati aka tuze ugasigura uko ibindi ntibigutere stress. Ntibigutere stress. Harya ntiwambwiye ko ufite mushiki wawe ruguru? Yari ni cyane manuse cyane mu bantu bo tuvukana bose abandi bose basigaye hari. Umva mubwire rero. Fasha kira gikwembe. Ugifate ukirungi kirinde mushiki wawe. Ibindi bindekera. Sibyo? Yego. Sasa kivyo ndayikora. Ariko ni naza nza kumusigurira. Ako gusi nkwizeye. Wowe buri bintu musigurira kweli. Kuki utanamubwira ko wageze mu muduga bakakiba? Waburi ibyo uvuga nukuri icyo nshaka nawe nshaka. Habonye no mpaye yinde. Mpaye ndaho naza kumenya ngenda gikora. Reka. Wereka ngende ndorere yo nja kwizubaza kugira amasaha agende hanyuma ibindi turasavugana kuri phone sibyo? Shagenda. Kandi merci kuko ndabona ko birimo neza. Ntacyo ntazogukorera. Je ndi umwizigirwa aho nshitse hose nduba ku bwizigirwa. Iki cyo ni kizero mpaye. Kandi ndazi ko uzishima birenze nyine shira. Okay. Merci beaucoup. Jamil. Nk'ubu nagukoreye iki? Urashobora gufata igikwembe kado ndi ngaha uzi n'ukuntu ngukunda. Wanyiswe irukira noneho wa man. Urukundo rwose nkwereka buri munsi uburyo nitanga kuri nkakomeza nkwereka ko nta n'ikintu gishobora kuruta kuri iyi si. Urashobora kwicara basi tarama n'igikwashi cyangwa se n'akaravyo ku munsi umwe gatoya basi nako kaba kagura amayira 500. Merci. Ibyo komeza nkorera ariko ntago nzacika intege. Byose bigomba kurangira. Kwanza reka numve uko ameze. Numve nuko yiri. Na telefone ntayafata bro. Shaka mbwiza ukuri. Urazi ko ndumuzukuru wawe ukunda? Shaka bimbwiza ukuri. Kweka ahantu hose ciye baguma banyita umurozi. Abantu bose bavuga ngo ndumurozi. Ahantu hose ciye ngo ndumurozi. Shaka mbwiza ukuri. Mbese okuri wanje yararoga biko ari wowe yabayeho nawe uhari. Oya ntiyaroga. None kweka ije baguma banyita umurozi. Byo nuko Imana nawe. Nta burozi yarafise. Yakura abantu bariho n'inzoka nta nabi yagira bose baramusasirira ahubwo n'urwanko. None bikuvura inzoka bica bikaho ko umuntu ari umurozi. Nujya ntaba ari umurozi. Yamba nzi yuko ari ikiza umuntu ariko arakorera abantu uko sokuru yabimbwiye. Ukoreye neza rega nkagusubize neza. Abisi no kuri baragoye. Ukore neza bakuvuga, ukore nabi bakuvuge. Byose usanga ahantu hose giye wa mu mama nimba ari wahehe heruka hano ukuntu yarankubise ngo ndumurozi nta buruza kwisi nta n'umwe yigeze aroga ahubwo yagiriye abantu neza amugiriye neza ahubwo aho yo gusubiza neza gusubiza inabi shabije n'uko Imana amaze kurambika ahantu hose ngo Sonia n'umurozi ngo Sonia ngo araroga iragiba nasigira na sokuru wanje kweri bashambya ngo ndumurozi ntiyaroga ni kuri biramba baza nkumenga none abireka kuvura abantu gufasha umuntu kweri n'ubireka bashobora gufasha abantu
nka mama wa hariya ayahaswe kunyica anzize ubusa ngo ndaroga abantu bose bodumuroza urumva abantu baraguhora ubusa wimenyeye n'agati kimenyeye umwuga barakuvuga numva mbabaye none wumva woreka kubabara mugabo bizohera kandi uzoreka gutanga uwo muti uzowutanga bawushima bazowushima ashobora biragoye bazowushima nk'umwuga ukaba utaye abana urazowushishikara ubu uzokuvuga ubundi wamugiriye neza azokuvuga arengana bireka ngendere ku mpanuro zawe reka nkomere ku mutima abavuga bazovuga nibaruha bazonuma ukuri nta buruzi yari afite uwo muntu aguma guhama aza kutubeshyira ni barakafitiye izina n'iryo muntu erega izina n'iryo muntu urumva n'iryo zina iryo mutamaragoye cyane ugeragoye kandi Imana izomuhana n'ukuri Imana iramubonye ndanumenga ntiwanyuzwe n'ishaka kugenda kwinginze nyumva gikorwa ntagikoze sivyo kandi ndazi gutuma uza kumushikira kwambye kuri telefone sinabitahuye neza subiramo kinacyo ntakoze nagiye adresse wampaye ndagenda ndahabura ndahangayika mugonsha mpura n'umuntu arambwira ati umukobwa ndamuzi ariko hariya hari ikintu kimwe nibakira umuntu batazi n'ibintu bya ruguru urabizi ndambwira ati jere ndakwizeye nimba batashobora kunyakira kwa kwatanze akiriha igitenge ukimushire umbwiye ati n'umuntu wari mu gisagara yakimurunga ikenda aza kumenya kandi ndazikira kumushikira come on Kamili ibyo uravuga wumva bifise sense bro trust me nizera ni jewe sivyo nizera nje nabikoze uhura n'umuntu nowe utazi ukamuha my gift ngo uraza kumuhereza kanaka ko ari umuntu w'ubujumbura inde Bujumbura abantu benshi cyane come on Kamili bro nimba hari ikintu ugomba kumenya nuko ikintu cyose ndayikora nagishize ngaha sivyo point yacu ni iki yari uko ikijya gitenge kimushikira yari uko gift yaho ishika kandi azi neza ko nta muntu Sonia afise aha mu gisagara atari wowe nko ambwiye ati nyene n'umuntu ari ngaha onya winzerereze nta muntu mu gisagara afise atari wowe nuvuga ayibonye aza kumeza gusa direct yuko azo ari wewe how come ushobora gutrustinga umuntu just ubonye mu barabara utazi ukamwa ibintu hakiriya gift nkiriya ngo twarira kanaka okay wumva ukoresheje ubwenge urumva washaka nkora iki jewe bambwiye ati ntibakira umuntu batazi washaka jeje nkora iki ndayigarukana ni muri leta majoro no muri leta majoro baragwara ndevu bakakwakira no muri presidence usabye ndevu barayigweza bakakwakira ntumbwira ahantu muri village nkijya aho hantu badashobora kwakira umuntu batazi naho bari muri presidence usabye appointment barayiguha ariko hari ahantu je ntahonze naho menyereye rero umuntu akubwiye ati hano ntitwakira umuntu utazi bagiye bafise amategeko yiwabo bafise imigenzo yiwabo sinzi impamvu batakira umuntu batazi washaka ce nitayo jewe bro trust me ni mutazi ngizera ambwira basi ndahikuriye basi ndi mutazi ngizera how can I trust you ukoze ikintu nk'iki Kamili naenda kwanza je kuguhereza my gift wewe it means I trust you. I know that. But sorry. Okay. Narinzi yuko vrema Jamil, come on. Ikintu gyari ngaso sokura kimyikomo. Ahubwo no gusenga Imana uwo nizeye ashikana ubutumwa bwanje. Kisi kibazo cyo gusenga, Jamil, Kamili. Si kibazo cyo gusenga, please. Iki ni kintu concrete. Nagwa ikintu twera hanu just you wanna you mumbura basi.
kwinganukanira kwinganukanira iyo my gift kuko urazi icyo bisigura kado ku muntu ari ku mutima naho nari kuguha iyi bag ari ku mutima ibifise insiguro idasanzwe Kamere ari ku mutima icyo yankoreye ni igikuba gihambaye cyane gushimira umuntu gukora ikintu wakira ni ikintu cyiza cyane sawa kugira ngo unezerwe wishime what can I do okay nakundi no Jamie please mbwira basi unyizere ejo mu gatondo tuzindukane je na wewe sivyo ukuguru kwawe ko wanje tuje kuraba basi ko impano yawe yashitse simkeneye ko nijizere cyawe bro mbiriza ya kamera singomba I'm sorry nagutahuye babaye basi nagutahuye ibaze nk'umwanya wose umaze umbwira ibyo bintu kweri busha my wife nkuko ndi kubwira sherisha njye naripfiriye narapfuye burundu nta n'agatima nsigaje sha musaza wanjye ndamukunda vraiment ndamukunda kandi sinzi uburyo nabikubwira oya sheri namaze kukubwira ko uba umutima wanjye ukuntu umeze ubushize nko ku gipimo uburyo mukundamo nanjye ntabwo mbuzi gusa ujye umuncungira ujye umuncungira nyine ndamukunda umva ndaje nkuvugishe mu mwanya papa siko bigeze numva no twafungura umuryango amakazo hapaziba kubera telefone narivuga ko telefone nyine ari kazi kayo ama nagenda ku kazi isi urukundo rwawe n'umuntu rugeze mubizi ko nabikubwiye kweri ko njye mbirimo neza pe nkuko nabikubwiye mbirimo neza gusa papa sinzi umbiriza ikintu kimwe umenye yuko naho ugira urukundo mugabo ntiwibagire icyatumye mukundana papa urabizi ko nkuba ndabizi cyane rwose kandi urabizi ko ntakubesha njye mu byinshi ngume nguhenda papa nsigaye mukunda by'ukuri kandi hahandi umutima wanjye nta no kwitangira ufite pe sinjye ukubeshya mushyiraho amablage nce hirya nce hino papa ndamukunda nshaka kukubwira yuko ntuhave ujyana nago ngo uce wiyobagiza icyo nakubwiye utereza gukora urazi intumbero yo kugira mukundane nawe cyangwa kugira ngo utware urabizi papa ndabizi ndiko mwana wanje ndiko ndakwibutsa kugira ngo ntuhave wibagira papa ndabizi mugabo ntabwo njye narwanye icyo umutima wanjye umaze gukunda kandi nta n'icyo nabihinduraho hari igihe urukundo guhava rukurenga rukaba rwinshi ugaca wibagira intumbero papa rukunde ngaho byararangiye nta n'icyo nahindura kuri ibyo kandi ubyakire kandi ndumva nta n'icyo byabibangamiye ku bijyanye n'umupango wawe kuba mukunda icyo washaka nuko ashaka nanjye kugeza ku kanya nicyo mparanira rero ibyo bindi simbyumva kandi ntabwo urwo rukundo naruhagarika ndamukunda okay kumukunda si bibi ariko ugerageze uko ushoboye nshike ku ntumbero intumbero yuzayishikaho kuko ndibaza nta yindi ni yuko ashaka none hari indi ntumbero njye kwa ibyo bindi kwanza byihoze papa njye maze no kubera umuntu niba yamaze kunkunda sinshobora kuvyihoza kuko kandi nicyo cyatumye ugira ngenda ndakurongoze hajya wibaza ko kugira ngo mukundane gusa hari impamvu kandi iyo mpamvu urayizi rero ntuyirengagize mu rukundo muri ko muragirirane wowe nawe hama guca ujyana go uca uhengamira ugira ko oya basi yaba
niyo nza kumenya ko bizanamera uko mba narabiretse kuko ngenda mukunda nta nicyo nahindura Okay. please ntacyo nahindura Okay. kandi ijya ntahura nanjye mfite umutima ntahura papa Okay, ndagusubiriyemo kumukunda nta kibazo. Ushaka ukundi uhereze ko mugani wibagire. Okay, ndagiye kubona mfise gahunda yo kubona na wa mudirecteur umatwara ujya directeur wa banki. Mfise gahunda yo guhura nawe hari ibyo nkeneye ko ankorera. Uravyumvise? Hama ni wagara ku mugoroba ni wava mu byo ugiyemo uze kundabira wa mupanga iko ari hajya. Amahamiranya meza yo 3 yose ntarama na 10. Sawa rero mutaga mwiza. Ndashasonye gusa rero kawara mze ninubizi ibintu byiyo gasha uramuyobera niho amajwi sitaza kunda mutse reka ibintu byasha mwiriwe karibu Sawa. yego Ndashaka kushaka. karibu karibu Yego wakuri ibi. ni meza Muraho. yego turakomeye Uranyibuka. ndakwibuka nami muraho Twaho turashima. iminsi myinshi Yasha ntazunguzi na bagigi hose. Mumbaza umukobwa mwiza ukuna kuriya. baca barakubwira Ntibyoroshye. ntibivuga Jamil. Jamil. nawari wirukanye Ryari yaradufashije. Wazana na so wawe hariya mu mirima uza kudufasha. Wowe waje ubwa mbere na so wawe ugasubira kumuhamagara mugenzi wawe ukamuzana. Cyenda kwibuka nari narakunda kwibagira nari ntakibagira cyane ahubwo nari nzi ko ari wowe wava unyibagira we aze kunyibuka oya jya nenda kwibuka ni sawa ariko yego turaho hariho muhira okay burya rero burya ikinzanye ikindi burya munsi ibyo gikorwa wadukoreye nabonye umengo kabisa kwiyumanganya cyangwa kwigumya ntibisha kunkundira kuko burya hariyo abantu usanga ko Imana yaturemye iyo umuntu akakugiriye neza kuri twebwe tuvuga tuti nuko umusubiza iyindi neza kuko no mu gitabo baravuga ati hal jazau ihsan ila ihsan ati neza burya ntisubiza neza urumva rero umwemerera Imana w'ukuri cyangwa umuntu azi ubuntu icyari cyo iyo umukoreye iciza kuri abari nk'ideni ateza kuririha ariko burya nibisanzwe oya si bisanzwe niyo mpamvu burya naje ndakuzaniye akanuza kaganuke ukakira uko nyine kameze yo murakoze cyane harimo agatelefone harimo n'akanuze agasakoshi yo nuko urakoze cyane rwose n'akandi kanuza gusangamo kagasiripurize yego agasiripurize koko nagakesha nawe uratwenza uraza kuraba nta ngorane yo Anita! Agafuta! Changa hura gacika amaguru. ibiki kandi Ntiwumva wewe. Kandi jenze kukubitira ngazo kuca. Tugende. Yewe ayi. Ahora. umugabo uri kumubanye ishaka kunyurana cyane barakoye sinzi kibazo afite iko mubanye yaragoye n'amahane niyo nayo waruzi jenze muratekanye Mana. na mama ashana uko nyine yama niko nukuri aragoye cyane